tuk chuak no mule Vawiin nun kong Hruaitu atan Ringtu nun part 26 kan ngai thla ho le do nanga Vawiin kan devotion thupuya na chuan Ringtu nun le Lalpa fak ti thupuya kan mangdon ani Exodus bungsom panga chang ni thu hilo ngai thla masa ila Lalpa chu kachak na le ka hla ani chu ka chandam na alo ni taboka kapathian ani a ama chu ka fakang kapathian ani a ama chu ka choi moyang Lalpa na thu mal som ro se amen Bible pathian fakna le choi moi na te Lalpa faktura som na kan mu te hi ani na taka chuan Lalpan an nun a khoi dang lama wanga an thin lung lom na tharawina cho tho awanga som na aw o atam ber o me entirnan sam number som thum pali chang thum thua sam jek tu hlapua chuan o Lalpa chu mi fakpui ula a ming chu I choi moi tlangang u hanti te hian a chung lama engamo che oma anun chung lama thu sui tu oma ama hi cho thoina oma ama chawa Lalpa fak chu a indu khop lo ti alang chiang khop mai kan Bible thu in nga na Exodus bungsom panga chang ni thua ka choi moyang ti hi Hebrai Bible a chuan ve an ve hu ti ani a vana ti atanga local ni in verb ani a beautify ti nan soya mizo tong chuan tinal timoi choi moi ti na akok thei ome chu chuan atar lan tum ber chu Lalpa chu mitin muthei ri lo ma ila ama Ringtu tan chuan Lalpa chu kan chak na le kan hla ni a ama chu kan chandam tu ani a kan pathian ani a ama fakhe kan ti tu rani a kan pathian ani a ama choi moi chu kan ti turani ti hi ani a Ringtu te ti tur min ko mu ani mizo Christian te hian pathian fakna hi kan mel riat thoi fe ni hian ka ria a kan mel riat chiang tok lo le mai biakin chunga Lalpa kan fakna le kan nung chang le biakin pon lama kan nung chang le Lalpa kan fakna kal zela hi ain person dai maya biakin chung le biakin pona kan fakna le kan nung chang in zom lo lutuk hian mi hring tam zok nuna hian character chihni a om ti chiang takin atar langa Mizoram chu zim te ani awangin kan tual zal nun dan kanin mu puitlang puya chu wangin pon lama kan nun dan awangin lam tuala kan tal chiam na hian Lalpa afak moi theilova Lalpa moi na te adu om na te aro pui na te a that na te hi kan nun hian atar lang chuakin ati moi zo tok lo ti alang fi ome kan ka in kan choi moya kan ka ina a choi moi hi kan nun hian a choi moi tel tok thin silova chuwang chuan kan ka ina choi moi hi kan nunin a choi moi tel chavin Lalpa choi moi na tak tak kan thleng thei don ti na ani a mu theilo pathian chu athil siam mangin aro pui zia ain puang chuak to a fine tune tan ti a engkim mai ni tha ar si le khovel a om na mun tur dik tak a hlat zong a thui zong a toi zong engkim mai atok chi mai alowin hungot mai te hi mi hring ti thei rual ani lova ama thleng pal thei po ani heklo heng zong zonga hian Lalpa ro pui na hi mu mai thei ani me lova heng te wang hian Lalpa hi fak mol mol a phu zia kan mu bel zel mai ani Ringtu chuan ata na Lalpa hlut zia te a chak na le a chandam na ani zia te a hriat chena wangin anun le akain Lalpa afaka ama atanga fakna chuak chu ain buk tok chi awangin pom anuama aha dam thlaka ti sa anor chiam ngai lovin achung lama tangin tharawin a khoi che a
chuwang chuan afima anubut velova lalpa moina tizual tu phul pangpar ang main anun le lalpa afak na chu ain buk to ka henge hiring tu in thlen atum chu alo nita ani hetiang ang nun hi chu athir nin omlova chutiang ang nun nei turero chuan in pumpek nun lali suwa in nei zo tir vek phal na nun kan nei masak angai thin chutiang ang chu thleng phak turin chu nun chu nei tumin ibeje langu lalpa na thu kan zatan malsom ro se amen itong tayang lalpa tukina hian mizo Christian tena lalpa fak kan mel hri dan chu nubut te thei to pa khuang rang tak ne na hanti vut te hi ani fo thin ama ero chu nang chu ani en chu thinlung en tu inia wangin nangma kan fak na le kan choi moi na le kan nun hi en mil thin ani chuwang chuan tukina hian he thu cha mang hian ringtu nun le lalpa fak ti mang hian lalpa nangma kan fak na le kan choi moi na che le kan nun hi ain milzel theinan chutiang anga min thunun tu min khal tu min hruaitu tharau thenglim zai nga ya kaldan kan thiam theinan nangin min tran puyang che lali so Krista mingin inena kan ron ti le amen